poznati svjetski filozofi 19. i 20. vijeka. Kao i obično, mnogi su nam se karikaturisti poslali svoje radove iz svih krajeva svijeta, znači imamo radova iz 50 država. Tačno 40, evo Goran mi ispravlja i 40 država. Imamo vrhunske karikature, znači to su poznati karikaturisti koji u svojim zemljama predstavljaju poznata imena i koji su oficijalni karikaturisti, mnogi od njih su oficijalni karikaturisti najpoznatiji listova i časopisa u svojim državama. Imali smo i predstavnika naših ovdje, regionalnih predstavnika i to ćete imati prilike da vidite u stvari, vidjet ćete na karikaturama. Nadam se da ovo neće biti naš posljednji konkurs, normalno da ćemo ga nastaviti u budućnosti i jednostavno ostalo nam je na nekakav način, nećemo sada da govorimo o karikaturi, vi znate sve i ovim događajima koji se dešavaju u posljednje vrijeme vezani za karikaturu. Ova tema je na nekakav način bila bezbjedna, pod navodnicima, tako da ne predstavlja probleme, ali karikatura, sama karikatura je idealno sredstvo satiričara da iskaže svoj nekakav bunt i protest vezan za situaciju, odnosno političku i bilo koju drugu. Evo, ostalo mi je još samo da idejnom osnivaču časopisa Nosorov, predsjedniku žirija Goranu Kljajiću, da riječ i da on otvori svečanu otvoru. Ovo je inače bio čelnik gospodin Milan Riječ, koji se nije predstavljao, on je postao člen, to je njemu dopušteno. A ja sam Goran Kljajić, kao što je malo rekao. Ja bih samo rekao da je odazvalo se da je ovo konkurs 7. da je posvećen velikim najvećim filozofima 19. i 20. stoljeća, da su najviše bili predstavljeni Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Bertrand Russell i Jean-Paul Sartre, kao i ostali, tako da su to imena koja su i opšte poznata. Konkursu se odazvalo 108 autora iz 40 zemalja sa 5 kontinenta. Na izložbi ovdje je predstavljeno 115 radova od tih autora. Dodijeljeni su, žiri je bio iz predstavnici časopisa Nosorog, zatim iz Srbije i iz Argentine. Žiri je dodijelio 3 prve nagrade, koje možete da vidite ovdje. Karikatura Bertranda Russella je prva, i ona je otišla u Španiju. Druga je karikatura Jean-Paul Sartre, ona je otišla u Iran, a treća je Karla Popera i nagrada je otišla u Peru. Inače, moram da kažem da su naši najčešće se javljaju, u najvećem broju se javljaju na naše konkurse karikaturisti iz Brazila i Irana. Te dve zemlje imaju vrhunsku karikaturu, što ne znači da i druge zemlje nemaju vrhunsku karikaturu. Naravno, Francuska je u likovnosti uvijek prva, pa to ostaje. Tu imaju i 5 specijalnih nagrada za Arthur Schopenhauer, Jürgen Habermas, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger i Henry Bergson. Vidimo da su Francuzi, pogotovo Sartre i u karikaturi isto u vrhu zastupljenosti, a tu možemo reći i da su, s obzirom na ova dešavanja, da je sama tema filozofije, da je to najdublja i najmisaonija moguća protivteža jednom radikalnom, zatucanom, mističnom, religioznom umu. Sam Sartre je rekao, ako postoji Bog, zašto onda postoje bezbožnici? Bertrand Russell je bio mišljen da onome o čemu se ne može govoriti, o tome ne treba ni govoriti. Karl Popper je bio pristalica otvorenog društva, a ne onoga što se dešava da se ubijaju stvaraoci. Osim
ovih nagrada koje su dodijeljene, prve 3 i 5 specijalnih koje se inače dodjeljuju, žiri se uvijek zadržava pravo da po određenim kriterijumima dodijeli nagrade ovim počasne nagrade, počasne pomenuti, i to su počasne diplome ili diplome koje ovaj put je dobilo 10 autora. Među tih 10 autora nalazi se i jedan stvaralac iz naše sredine i moram reći da je to prva žena koja je na ovim prostorima počela da crta karikaturu, a to je Dragana Pašić iz Banja Luke. Ovom prilikom ja bih zamolio da je pozdravite, a ja bih njoj uručio ovaj diplom. Evo, Dragana, izvolite. Hvala najljepša. Nema na čemu. Dragana, pokažite, molim vas samo. Dragana je predstavila mađarskog filozofa, jednog od najvećih marksističkih filozofa Đerđa Lukáča, koji je najčuveniji po svojoj knjizi Povijest i klasna svijest. Možda je to slučajno, možda je namjerno, uglavnom ona je to izvanredno uradila. Nadamo se da će Dragana nastaviti svoj rad i da će i drugi da je primijetiti kao što smo i mi primijetili. I ja bih sad sa ovim proglasio ovu izložbu otvorenom i pozvao vas da pogledate i uživate u estetskim dojmama koje na vas mogu ostaviti ove karikature. Uz to, izvinjavam se, htio bih da kažem da se zahvaljujemo Narodnoj biblioteci koja je nama dala prostor i mi mislimo da mi uvijek opravdamo to povjerenje i ovo naša suradnja sa Narodnom bibliotekom traje još za ovu sredinu velikog gospodina Ranka Ristovića, velikog stvaralaca, i mi smo ovdje držali izložbe po 3 mjeseca kad nikog nije drugog bilo da se popuni prostor, a to nije važno, bitno je da nam i sada izlaze u susret. Drugo bi se zahvalio gradu koji nas je skromnim, ali za nas značajnim materijalnim sredstvima pomogao da napravimo ovu izložbu, a treće bih rekao da Ministarstvo kulture uopšte ima sluha za ovo, ali to je već stvar njihove kulture i njihove obrazovanja, pa njih ne vredi previše utrošiti riječi na njih. Evo, još ako hoće Dragana nešto da kaže, pa... Hvala najprije na ukazanom povjerenju i na časopisu Nosorog, prvenstveno gospodinu Goranu Krajiću i gospodinu Mladenu Zvjeriću koji su vjerovali u moj rad. Ja sam inače po struci pravnik, nemam još uvijek posao, nažalost, ali u tom nekom periodu iščekivanja nekih boljih dana i zaposlenja ja sam se posvetila mojoj staroj ljubavi crtanju i evo, svaki rezultat stvarno mnogo znači. Hvala puno još jednom. Jako